anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Panganan sama-sama aku hormati mama-mama, biaya-biaya, undukanku, mudah-mudahan uni-uni, adik-adik dan anak kemenakan yang berhadir. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah. Iko di bulan-bulan dan selalu rutinitas wa'aduan bersilaturahmi ke rumah anak-anak, ke rumah sana